Basaya. Oh, Yaratanchi. Nantalaban Talibaba Saya. Oh, Yarash Yari. Nanki Yara Frisalvang. Likatalian Tabasa Talaba. Ah, Yaratanki. Yes, greetings to the invited family on the table. Ayaratanchi. Good morning, family. Father, we give honor to you. Once again, use us. Father, in the name of Jesus. Here elke woord wat nie in u guns is nie op hierdie program kom kanselleer ons, Here. Here, ons kom kanselleer die gedagtes deur die inspirasie van die vyand op hierdie program. Here, ons kom spreek die genees en krag. Ons kom spreek die werke in u glorie op hierdie program, Here, dankie. Ons kom neem elke gedagte in gevangenis van u Heilige Gees, wat nie deur u Heilige Gees geïnspireer is nie, Here. Here, ons kom gee die eer alleenlik terug aan u vanmôre. Voor die transformation, Here, ons kom gee die eer vir u, alleenlik aan u, Here Meester, dat die eer behoort nie aan my nie. Here, ek is maar net. Here, dankie koning Jesus. I am just your little boy. Here, ek is maar net jou enigste klinken, Here, ek is maar net 'n hoeksteen vanmiddag. Vanmôre, Here koning Jesus. Oh, sana, dankie koning Jesus. Ah, Here, dankie. Here, ons kom met blydskap, die volle blydskap, Here. Oh, Here Meester, dankie, Heiland. Dat ons in Sion kon land van u beweging, van u teenwoordigheid. Dankie koning Jesus dat u die bandbreker is. Dankie, Here. Daar waar ons so aanstig is, Here, waar ons siel aanstig is, Here, dat u vir ons bewys vanmôre, dat u met ons is. Dankie, dankie, Heiland, dat herstelling daar beweeg in die lewens van mense, Here. Here, ek is nie bewus van die situasies waar hulle in is, maar die loof en prys behoort aan u alleen, Here. Dankie, dankie koning Jesus. Here, die environments waar hulle in is, Here, daar is baie wat uit wil beweeg van die situasies waar hulle in is, van hulle se siele is angstig, Here. Hulle het nie rus in hulle self nie. Here, kom bid op hierdie program dat Harakaya Manta Rikaya Sotalaba Falifiruka Falir die wêreld, Here. Deur dwaas, Here, raak hulle harde aan. Let it be a sword that must cut in our hearts. Oh, Lama Mantalaba Salabariata. Help our unbelief, Lord, because there are things that we are battling with that others are not seeing. Help us, Here, help ons om deur te druk. Oh, Here, dankie. Dankie koning Jesus. Here, ons is hier nie om 'n show te host nie om te gesien te word nie, maar ons kom stukken, Heiland.
Laat ons weer van U gemaakte word, Here. Ons kom as 'n klei, Here, Meester Koning Jesus. Van U is die moddermaker, Koning, dankie, Here. O, Here, ons siele, loof U naam, ons aanbid U. Al die prys en eer behoort aan U, Here. O, die atmosfeer, Here, wat nie van U is nie. Wamana kabo mantian kabo, rikabo sayang karian taba. Ay, Here, dankie. Dankie vir die genees en krag van die Here, wat sal beweeg op hierdie broadcast. Ons is baie dankbaar vir die mandaat van die Heilige Gees. O, Here, dankie. Die accurate stem van die Here, wat ook sal maak vir die huis wat gemaak is, om in hierdie seisoen en die profetiese gawes, wat die Here aan hulle geskap het, dat beweeg aan die mandate, die apostolieke mandate, die olie wat op hulle gevertrouw is, en op hulle gestort is, sal beweeg, Here, dankie. Orian talabo saya, Nangas yankaya bara sayandaba. Here, ons kom sê dankie, dat ons op die tafel weer is. So breek met ons, keer ons van onze oukelike af. Van U kan die in, Here Koning Jesus. O, laba shatalaba, o liamantalaba sayaba. Pure new wine in a fresh container, Lord. This morning we come as broken vessels, expecting new waves of the revival in our marriages. Ooh. Oh, Here, dankie. Ek sê maar groete aan elke seun en die dogter in die teenwoordigheid van ons heil en prys die naam van die Here. Ons gee die eer aan die koning. Die eer behoort aan die Here. Daar is wat in hierdie seisoen wat sal geverhoog moet word. Ons gee die eer aan die Here. Hosanna, dankie Koning Jesus. Harabasaya man kababanda. Ay, Here, dankie. Ay, Here, dankie. Ay. Teres Haraish. Dankie, Here. Kuriabasaya. Robaman tabaman diabasaya. Oh, Here, dankie. Ay, heiland. Hi. Die engele roe. Ay, Here, dankie. As U nie lei nie, Here, ons kan nie vooruit beweeg nie. If you are not moving, we cannot move. We cannot allow Manta to lose this battle, this turn, not this round again. Not this round again. Woo! Lalaman sialabas salababar. Robobon naman yang kaya basaya. Oh, Here. Kom ek gee die Here nie. Kom ek gee die prys aan die Here. Glory to Jesus. Rabasaya. Nantababon dayabasaya.
Kom ek gee aan die Here die prys wat aan hom behoort. Prys die naam van die Here. Want ons is op die tafel waar die Here deurbraak bring. Oh, salve ons Here. Oh, Rava Shalababanda. Alabo Salama. Yara, thank you. Thank you, Lord. Let them lose there are certain appetites that some of you will lose. Oh, because you are on the table of the Lord. There are certain environments that some of you will lose grip of, because you are on the table of the Lord. Yahweh is doing it. It's not the prophet that is doing it. He just came as a vessel, but the Lord is doing it. That's the Here wat die appointment maak. That is the Here wat die deur oopmaak. That is die Here wat die huwelik losmaak. Dat is die Here Rakamamanta wat die finansiële deurbraak sal gee. Dat is die Here wat jou kan sal genees. Dat is die Here wat jou huwelik en jou familie sal herstel. Dat is die Here Rakaya Rababa Shataraba. Oh, ja Here, dankie. Het was vir Here wat hier die man gesit, wat die Here vrou om op hier die tyd en hier die seisoen. Wat kan ek vir jou kan maak? En die man sê, dat was vir 'n lang tyd Here dat ek hier gesit het. Alabashalabaya. Maar in 'n seisoen as die water, if the waters are stirred, die mense storm so, Alamamanta. Maar hierdie keer soek ek 'n uitweg, Here, om deur te breek, Oh, Here, dankie, om deur te breek, en die salwing, Here, om deur te breek, Arriba Saya, Nankaya Saya, om deur te breek. Oh, Here, dankie. Ai, dat was vir 'n lang tyd dat ek nie 'n roepstam, 'n telefonies, 'n oproep gekry het nie van 'n werk nie, maar op die is my seisoen. Here, ek het te lang gesit in hierdie situasie. Maar ek wil iemand sê, dat is jou droom. Dat is jou droom, Alamanta. Loof die Here my siel en alles wat in my is. Loof sy naam. O Rikidianta Baliarat. O Astag, my hoop en my vertrouwen is in die Here. Here, dankie. Jy weet, daai kom daai liedjie, daai oudheidse liedjie, wat so uitkom, ek weet nie hoe om dit te sing nie, maar daai liedjie kom so sterk in my gees, wat sê, Ngobekuri kom, Here, prys U. O, U Koning Jesus, ek hoop, ek was 'n singeraar, sy stem, o, Koning Jesus, maar ek wil iemand sê, die droom het die Here aan jou
geopenbaar. Dit was nie vir ons almal nie, maar die droom was vir jou. Halabashalabanda. Die Here sê vir ons vanmôre, wij kan, ja, sê 2 Augustus, die droom was vir jou, nie vir jou, julle familie nie. Ayera dankie. Oh, Nangasi Hankaya Barosi. Oyera, Triacostier. Baya, Salmoedeloos raken met Triacostier. Oh, Ayera. Oh, Here, dankie. Rabasaya. Oh. Oh, Here, dankie. Oh, die Here maak iemand 'n nuwe skepsel. Iemand word hernieuw, iemand weer word herbou, iemand word 'n nuwe visie weer gegee. Maar die Here sê vanmôre, dit droom was vir jou. Ay, konetjie. Oh! Ay, Here, dankie. Ora baba saya. Messia profetessa die Here. Die droom was vir jou. Kamo yantabaya. Ay. Never almal. Oh, Here, dankie. Oh, Marley. Ay, Here, kon Jesus. My na die droom was vir jou. Nie vir julle almal. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Oh! Janitante, die droom was vir jou. Ay, Here, dankie. Dankie vir die salwing. Dankie vir die salwing. Dankie dat die Here ons deurdruk. Die droom Here was vir jou. Ay! Die visie was vir jou. Ay, koning Jesus. Oh, ay, Here. Amanda Gwetsi. That was vir jou. That was vir jou. Dit was nie nodig. Dit was nie nodig. Hy het nie gesê om dit deel nie. Dit was vir jou. Hy sê dit was vir jou. Dit was vir jou. Dit was nie vir die maturity nie, want dit was iets wat God vir jou gedesign het. Oh, Here, soms is dit baie hard om mense dit om vir jou uit te lig, maar dit was vir jou. Dan gaan we band, ja. Oh. Here, dankie. Ay, Here, dankie. Dit was nie vir ons almal. Ek skud dit af. Dit was nie vir ons almal. Ay, Here, ontmoet. Dit was nie vir ons almal. Ay, Here, dankie. Maar Moses kom sê, Here. Oh, Here. Oh, Here. Oh, Here. Here.
training was vir jou. Here, Bressie. Dankie, Here. Die training was vir jou. Parabas salamanta baban yankababonta. Die training was vir jou. It was not for all of us. It was designed for you. The rejection was for you. Van die droom is vir jou. Nie vir ons almal nie. Here, dankie. Oh, my siel verheerlik die Here. Ai, Koning Jesus. Ai, ek is so. Ek word so bemoedig vanmôre. Van die stuk van Moses. Ai, Koning Jesus. Ai, God van Israel. Baie keer raak jy groot met mense. Maar die mense skud jou af. Die mense reject jou. Die mense omdat jou ma gesterf het, omdat jou broer gesterf het, omdat jou pa gesterf het, omdat alles van jou gebreek het. Moet jy na land toe gaan om iets te gaan doen. Maar Moses gaan ontmoet die Here in 'n ander wys. Dat was nie in jou plan om aan 'n burning bush te kom nie. Dat was nie in jou plan om 'n vuur en 'n plek te gaan kry nie. Dat was nie in jou plan om die salwing van die Here op jou lewe te gewaar nie. Dat was nie in jou plan om vir mense te gaan bid nie. Dat was nie in jou plan om drome uit te gaan lê nie. Dat was nie in jou plan om 'n profetes te gaan noem te wees nie. Dat was nie in jou plan om kinders aan te kyk nie. Dat was nie in jou plan om ou mense aan te kyk nie. Dat was nie in jou plan om stukkende mense by mekaar te bring en hoop aan hulle te praat nie. Dat was nie in jou plan nie. Ayere. Dat was karabosakapayakata. Dat was nie in jou plan nie. Ayere, dankie. Ai, ek voel, ek moes so 'n bietjie rondhardloop prys die naam van die Here. Ons die Pinkstermense sê, op hande te breek prys die naam van die Here. Vir sommige van julle, dat sal nie sin maak nie. Maar te prys die Here. Ons wat weet, dat ons weet, van ons weet, hoe ons weet, van dit ons aan ons geestig en openbaar, hoe ons het maak, en die manier wat ons maak. En dit werk vir ons uit. Kurila bakanda babasaya. Pianka baborosaya. Dat was nie in jou plan nie. Here. Dat was nie in jou plan om in 'n huwelik te staan nie. Dat was nie in jou plan. Dat was nie. Ek wil die mense van op die tafel van die Here. Dat was nie. It was never your plan. Here, dankie. It was never your plan.
It was never your plan. It was never your plan to have that business that you are having now. That was nie. Want jy was gereject. Jy was gedisappoint. Jy was gediscouraged. Jy was weggestoot. Jy was opgespoeg. Jy was dange gesê. Jy was neergesien. Jy was... It was not in your plan, oh God. Oh, it was never in your plan. But as you were growing up, you encounter that to be a psychologist is growing inside me. Oh, you have come across, oh my God, to the burning bush. I'm just laying a foundation. Oh, it was not in your plan. It was not in your plan. I was telling Evangelist that when I was drinking, when I was going to the clubs, when I was doing all sort of things, I was going to a club wearing a suit with a tie. I don't know what inspired it, but it was never a plan to come sit, to speak on the table of Yahweh. That was nie your plan nie. Thank you, Kwana. Your plan was, oh Lord, your plan was just to be a shepherd boy. Oh, you're a donkey. Oh, God. Ay, you're a donkey. Nou die Here sê vanmorgen, die droom is vir jou. Die openbaring is vir jou. The vision is just unto you, not to the majority. Oh, hulle sal dit nie verstaan hoe jy dit sien nie. Hulle sal dit nie aangevaar hoe jy dit gevaar nie. Hulle sal dit nie, because it's a personal journey. Here, dankie. Ek voel ek moet hier stop. Prys die naam van die Here. Ek voel sommige mense is bietjie besig. Here, prys U, glory to Jesus, maar die tafel is so, Here, dankie, die buffet is te vol op die tafel. Koning Jesus, halakaya mantaya basa. Oh, Here, prys U. Nou luister, anointed, move with us to the book of Genesis chapter 37, glory to God. Die droom is aan Joseph gegee. Ek voel om almal wat nie aandag gee op dit wat die Here in hierdie seisoen wat we doen, wat te stoot en met my makker, met die heiler by mekaar te kan kom. Die prys die naam van die Here, glory to Jesus. Vir sommige mense dit sal net 'n broodkans wees, maar sommige mense is 'n geleentheid om stekkende raak en persoonlik te raak op die tafel van die Here. Want dit is 'n sak, dit is my droom, dit is die visie wat God my gegee het.
Ai koning Jesus, genesing het in my net uitgekom. It grow up in me. Woo! Here, dankie. Oh, lava shatalaba. Ja, Here, dankie. Kom ons vat dit van vers 5 af. Here, ek voel of ek op die see is. Maar die water maak so. The wave of the water is uncontrollable. But the motion of the silence of God, that's what mean that there is no impact of Him. Oh, ya kaya basaya. Oh, ya takuria babanta yaba. Sometimes you will not hear Him. Sometimes you will not hear instruction. Sometimes but He has given you the vision. He has given you the dream. Sometimes you will not feel His backing up. Sometimes you will not feel His direction. Sometimes you will not feel not moving forward. Sometimes you will not feel being lifted up. Sometimes maar die droom is aan jou gegee. Glory to Jesus. En die Bybel lees as volg. Glory to God. Ek weet nie wie is daar om vir ons die hele skrif daar op te sit nie, prys die naam van die Here. Oh, then Joseph had a dream. Joseph had a dream. Ek wil hê dat iemand moet sy naam daar sit. Joseph had a dream. Ay, elo ba kware ting omse. Joseph had a droom. Die Bijbel sê nie, dat was Joseph en sy broers nie. Dat was Joseph en die community nie. Dat was Joseph en sy drome nie. Dat was Joseph en sy neighbors nie. Dat was Joseph. Maar dit was alleenlik hy. Toen has nga da king no hy. Gawap ki elo ba di drama. Ne mandaat sa. Ayara. Oh. Sometimes we work in locations that God has not designed us in. That's why we have found more kind of warfares that we don't understand, and it is repeated warfares because we have not come to a state of battling against these warfares until we find the right direction, until we find the right voices from God, until we find Him that is giving the right vision. Soms vir ons en ander mense se visies. Soms beweeg ons en ander mense se stemme. Soms beweeg ons en ander mense se drome. Daarom kry jy baie gevegte. Jy kan enige iets wat jy maak, kom net nie uit nie. Wat die Here kom sê, die rede van dit is net nie dat jy geveg word terwyle van my naam nie. Luister, daar is 'n verskil om te geveg te word terwyle van my naam. Prys die naam van die Here, van ek God sal vir jou veg. Maar daar is 'n geveg
wat jy op jou eie vat. Want jy het die visie, jy het die droom op jouself geïmplement. Want jy het dit aan anders gesien. Jy het dit in jou ma gesien. Jy het dit in jou pa gesien. Almal is nes. En jy het gevoel om 'n nes te wees. Dit was 'n gevoeling. But Joseph heard. Joseph had a dream. Oh, yeah. Joseph had a dream. Ek wil iemand se naam roep hier. Sigmilta had a dream. Colin Bernard had a dream. Ay, Here, thank you. Ay, Here, thank you. Someone has to live out that dream. Maar kom ons gaan voor. Ay, Here, my siel loof U. Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Oh. They hated him more and more. Soms as die regte tyd om die droom te sê nie. But anyways, jy het die visie vir hulle gesê. Anyways, jy het die droom met hulle gesê. Anyways, jy het alles aan hulle geopenbaar. Hulle het gesien hoe die Here vir jou seën. Hulle het gesien hoe jy van die Here geseën word. Hulle het gesien dat jy nie shortcuts vat nie. Hulle het gesien nadat jou pa gesterf het, nadat jou ma gesterf het, hulle het jou gereject. So dankie vir die proses. Say thank you, Here, thank you for the process. Loof die Here, my siel aanbid die Here. Oh, wees angstig nie, my siel. And he said to them, please listen to this dream. Soms jy wil die hele community laat verstaan dat jy die hoe Here die droom gegee is om identies te wees. Jy wil hê dat almal moet vir jou glo. Nobody will believe you until you make it. But you cannot make it with this grudge. Oh, Here, thank you. Oh, you cannot make it with this grudge. Ek voel so, ek wil die hele skrif so aflees. Ek wil hê dat ons so tot die hele geheim kom. Waar Joseph hulle sy broer gaan sien en sê, jy as julle, Here, dankie.
preserve me. Please preserve me. Please preserve me. Preserve me. Destinies all my life. Oh God, preserve me. You cannot go with this grudge. Mama na. Ay, thank you. Yan van die broers van Joseph, van hulle gaan kry vir Joseph, hulle moet vir Joseph verkoop. Ek voel so, ek moet so bietjie diep ingaan, laat iemand die skrif gaan lees en so bietjie diep ingaan, prys die naam van die Here. Die broers, een van die broers, gaan sê vir Joseph, prys die naam van die Here. Ay, glory to Jesus. Laat ons hom nie dood maak nie. Ay, Here, prys U. Laat ons hom nie dood maak nie. Laat ons hom nie dood maak nie. Laat ons hom nie dood maak nie. Oh, ek gewaar die salwing van die Here. Ek gewaar die salwing van die Here. Let us preserve him. Let us keep him. Just give thanks to God for your preparation seasons. Just give thanks to God. Grow through the situation of your pain, your past pains. Grow through it. Want jy kan nie met hierdie grudge wat jy het teenoor jou familie, teenoor die hele community, teenoor en hierdie states van jou lewe, jy kan dit nie saamvat nie. Jy kan dit nie saamvat nie. Jy kan nie deur die proses wat die Here vir jou vat, sal jy nie seker goed saamvat nie. Dit was meen vir jou om in die dasban, in die as, binne die eed, en dit was 'n proses. Maar jy kan nie, you cannot go with it. You cannot take it alone. I understand you were raped, but you cannot take the grudge alone. I understand the pain of your children when you were not there. I understand, but you cannot take it alone. You need to forgive them. You need to forgive. Een van die maniere om die klik van Joseph in 'n mens se lewe regtig gewaar is. Jy hoor die getuienis van die mens
dat die mens geryp is van sy angel, van sy oupa, van sy buurmens, maar sy sien die persoon elke dag, en maar sy het 'n nes geword, en die selfde persoon kom met 'n situasie, met TB, met situasie van HIV, met die situasies in die department waar jy hierdie persoon moet ontmoet. Hulle kom, die broers van Joseph, kom in die department waar Joseph gebevind word, en hulle word gestuur van hulle se pa, van hulle was in 'n situasie waar die huis en hy omstandigheid was, waar die huis honger gekry het, maar die visie was aan jou gegee. Die droom was aan jou gegee. Here, dankie. Maar hy sal vir jou in die department bring. Here, dankie. Sometimes let people go, but don't hold grudges in you. Deur die proses van die pyn, don't hold grudges. Here, dankie. Alakasatalabarata. It was mean for you to be rejected because you had nothing. They never called you to family meetings when you were not working. But now today they are calling you. Now today they have put you as a priority of the family. Now today they acknowledge you in the community. You have a word to say. The dream was not for the maturity. It was for you. The vision was not for the maturity. It was for you. Train your spirit. And as you are growing, you need to understand that lust is one of the things. Anger is one of the things. Pride is one of the things. Fear is one of the things. Anxiety is one of the things. They will develop. Some of them had started with you, but they will leave you along the journey. Maar dit was aan jou gegee. Here, satske mai haboski. It was given. It was meant for you. It was given. The vision was meant for you. The business idea, that vision was meant for you. It was meant for you. Don't chase them. I want to round up. Come on, somebody. I need to round up because the presence of the Lord. Oh, Yaradanke. What the Lord is doing is some of you are shivering. You cannot stand what God is doing right now. Some of you are feeling as if things are moving in your body. Some of you are feeling the presence of God upon your head. Some of you are feeling a shift, upliftment in your spirit. Some of you are feeling a go ahead. Yes.
Your husband does not believe. Your children does not believe. Your neighbors does not believe. Your siblings does not believe. You told them the dream, the vision anyways. Work on the dream. Work on the vision. Tell the Lord, Lord, I don't understand this part. Make it clear to me. You cannot just be operating in dreaming for others. What happened with your dream? What happened with your dream? When you were young, you just discovered that healing is operating in your life. Be productive in that dream. Work on that dream. Work on that dream. But you can never be productive in that dream if you hold grudges. Jy sal dit nie kan maak nie as jy nog met hy enemy se gedagtes sit nie. Jy kan dit nie en jy sal dit nie kan maak nie. Even ook as 'n profeet vir jou kan sê jou familie is teen jou. Jou broers is teen jou. Jou ma is teen jou. Ek worry nie van elke valse visies en valse drome wat jy sê, ja, dit is waar, profeet. Ja, my broers en ek, ja, ons verstaan ook nie. God is nie in die besigheid om vir julle te deel nie. God is in die besigheid om vir jou te maak. God moet vir jou maak. Jy moet die tronke deur gaan. Maar in die tronk deur moet die mense wat jy vertrou vir jou sê, ek sal vir jou kom kyk. Maar hulle sal vir jou daar los, na goed nie kan gee. Dit is God wat vir jou maak. Wat sê dat jy die visie sa? Ek sal vir jou die visie skryf. Liba banta, liba kayan, telereba. Ek sal dit vir jou bring môre. Ek sal vir jou die kos môre bring. Maar jy gaan vind jouself, jy gaan drink dieselfde water. That was man for you. Don't hate them. Oh, Here, dankie. Tot die dag sal kom dat die droom wat jy het sal waar kom. Sacrifice to let them go. Woo! Sacrifice to leave some growth. Sacrifice to leave that conversations that is not aligning to your dream. I gonna sacrifice to let go of that friend, Amanda Likabalabash, that is pulling you and pushing you to that area of hating and envying. Ja, sien jy nie hoe die mense met jou bly nie? Ja, sien jy nie? Is dit jy wat dom is? Sien jy nie hoe jou familie met jou bly nie? Grow through what you are going through. Grow through what you are going through. Grow through what you are going through. Hulle was nie daar vir jou kinders
die tyd wat jy gewerk het nie, maar die dag wat jy werk gekry het, hulle se kinders kom by jou. Is daar iemand hier wat julle weet, die tyd wat ons ook jong was, prys die naam van die Here, glory to God. Julle weet, die groot TV's, Here, as daar iemand is wat sal bevestig, sê net glory to Jesus, halleluja, die groot TV's, jou ma het dit nie bekostig nie, en julle, met jou broers en susters, jy is die ene wat groot is, jy moet, in die mense se huise, jy moet gaan loer, jy moet, van die diere, van die mense, het jy moet toegelaat nie, om in die huis te kom sit nie, van julle was vuil, julle was arm, julle was niks nie, julle was, Jakobus, Jalabas, you were rejected. Your neighbors never give you the privilege to come sit. I do, Yarayabos, I kinder Israel, I kinder. Ons wil eerlikheid en die eerlikheid beweeg en die kraag beweeg en die mandaat beweeg, Here. Herstel kame kakhutse. Herstel kame kakhutse kwa seramusenga. Das bist du sa ase ire. Sien oy bapare Israels elo naura kais kwas. Almal word geskep. Omdat jou ma tombo drank, omdat jou ma, omdat jou pa, omdat hulle nie werk het nie. Wat hier die brood, dat eet hulle, en gaan huis toe, gaan julle huis toe. You never planned this what is inside of you. Oh God. Oh God. You never planned it, but it just grew inside of you. Lothar, Kavisas, it just grow inside of you. Ek kan sien hoe die trane loop van sommige mense. Like Kale Baba Shatalama. Alabanda Yabara Kinda Baba. Ikayabasaya. You discovered something. You discovered something. You came to the burning bush. You received the vision. You heard the voice. And you had the dream. The dream was given to you. Habuske sacha kwage mai. Glory to God. Today, Jyle of thy queen birth, praise Him for the Here. Jyle of thy queen birth, who fool ye? Jy die smart TV in jou kamer. Hoe voel jy? Hey toch man. Jy het jou eie yskas, jy maak dit self oop, amme. Even ook as jy dit hard toe maak. Hoe voel jy? You have grown through it.
Kain mire. Ayip ngaba, sump ngaba. Uba on nasit ngaba. Kain mire. Kwenda kwa mindset ngaba. Kain mire. Yeah. Let it go. Let it go. Because God wants to bring you to a state. God wants to bring you to a state. God wants to bring you to a state of maturity. Yeah. You are the only daughter of your mother now. Grow out that pain. Yeah. Grow out that pain. The message for us today is from that book of Genesis. And we need to grow out certain things. We cannot wear the garment of Joseph if we are still sitting with that thing. I was telling Amendo this morning that I have been in positions where the whole church was turned against me. And as a man that was having a zeal in the fire for God, have to cry. I was in that position where I was accused that I slept with women, that I am sleeping with women. I was in that position where that I was praying with a man of God that I held as a brother, that opened an account, a fake account. And called me all sorts of names. It was seasons. But if you are holding those things here inside, take on that knee. Take on that knee. Take on that knee. Take on that knee. If you are having that tuck shop, go buy again the chips. Open it. If it is every morning that you have to go sit down there, pray in that shop, go open it. Die droom was aan jou gegee. Dat jy 'n besigheid, 'n groot besigheid sal gaan hê. Die droom was aan jou gegee. Die droom was aan jou gegee. Don't focus on those that are persecuting you. Don't focus on those that are saying what they don't know about you. Hold on to him that knows about you. About you. Cry when God leaves you. Don't cry when they leave you. Seasons are not forever. Seasons are Irene Swarboy. Seasons are not forever. This morning when I wake up, I stand up with this inspiration that you are not the same. Don't try to be the same of others. You can see that you don't fit with alcohol. Don't do it to please others. You can see that your destiny is different. Don't try to be in everybody's. Don't try. Jy is alleen geroep. Jy is
En God sê vir my vanmôre dat as God vir jou uitgeroep het, wanneer hulle by die Rooi See gekom het, wat vir my so baie bemoedig het, is dat Moses het alleen uitgestaan. Sometimes you go with friends, and when you are coming to the bar, they are telling you that because the guys are looking at you, they ouens sê hulle kyk vir jou. As jy nie move maak nie, ons sal nie biere kry nie. Maak net 'n move, maak net 'n move. Hulle is bewus van die mantel wat op jou is. Some people's heavens are closed, and they are depending on the heaven that is open on you. One of the faithful daughters, which is a prophetess of the Lord, she called me. She said that, man of God, it has been 6 years, 7 full years. I have been working for one company. I wish she was here. Oh my God. And they have pushed me out like a dog because they never saw the value. But the day that I left that job, nothing has been happening. And these people called me back. And I don't know why. What to do. 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 En ek sê vir haar, luister, moet nie in die mond van Christus praat nie. Taai ilop amngas na kwa. Wanneer God sê, vergeef vir hulle. Ons oba, taai ilop amngas na kwa. En terwyl ons besig is om te bid, prys die naam van die Here. Dankie dat my vrou ook hier is as 'n getuienis. Glory to God. Terwyl ons besig om te bid, prys die naam van die Here. Die company wat 6 jaar stil was, bel. En die vrou van die Here sê, profeet, die mense bel. Die mense bel. Die company bel, soos ons nou bid. Soos ons nou bid. Die company bel. Labo shatalabanta. Hey! Kosa kai karure. Unajari oresa kai karure. Lauda sa kai karure. Stagneria koina ne programme jy. Kai karure. Terug hulle deur. Terug hulle deur, Here. Die getuienisse. Dit behoort alleenlik aan U. Satsa kwakulisha kwasa. Sida ose. Ding eens ose. Dida ose. Sats kwa. Sivika jamaka Israel's elo. Gaan king oba kwe. Doen dit vir hulle, Here. Ay, Here. Doen dit vir hulle. Waarde mungai maba. Doen dit vir hulle. Sy khare baarmoederde. Doen dit vir hulle. Maak dit vir hulle, Here. Trek hulle teer. Ay, Here. Ek weet nie of julle dit liedjie weet wat sê. Toe trek. Die Israeliete deur. She received the call there that said, we need you tomorrow morning. We just don't need you. We need you so that you can tell us how much we can pay you. Hierdie keer ons ay tog man. Ons wil jou betaal wat jy sê. Ay, koning,
Trakala dier. Trek die hoofpyne, die kroningssiektes. Trek dit uit. En nou jare oras, die Here trek jou deur. Israel's elop kirai kai karudo. Hy trek jou deur. Hy trek jou deur. Hy trek jou deur. Die Here trek jou deur. Rubos sikaya montaba sitarababond. Nankaros sikai kutian kababanta. Rikaboros sakuritan tabarianta. Nantalababontian kabosia. Yay di Here trek jou deur. Ay karusila elopke. Kase koptise. Ay karusila kopte. Ay. Die droom was aan jou gegee. Die droom was aan jou gegee. Leave them alone if they don't believe. But you take hold of what I have said to you from the beginning of time, says the Spirit of God. Joseph wordt aangestel. Hy word gesê bepins op hierdie woord dag en nag, want dit is die lig aan jou siel. Bepins op hierdie woord dag en nag. Don't leave God. Don't run from God. Run to Him. Ta elo ba go kwere. Ibang o kwere. Die Here se naam moet geëer word. Glory to Jesus. Prys sy naam. Halleluja. Prys sy naam. Daar het ons op die tafel van ons Vader vandag se program se einde gekom. Glory to Jesus. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ons weet nie wat die Here vir ons voorberei in die tyd van die kom nie. Glory to Jesus. But I have to step out. Glory to God. Halleluja. Ek is baie dankbaar. Ek sal dit weer sê vir die mense en vir dies wat nog sal gee. Dies wat nog sal gee. Dies wat nog sal gee. Die mense wat hulle sê $100 van Samain, $100 van Samain gegee het vir die huis van die Here. Elop ominira bau etoa, elop ominira florina ngai etoa, ngas ngako ma kwena. Ek sê baie dankie familie. I appreciate each and everybody that has sacrificed from their sweat. Everybody that has sacrificed and say that, man of God, thank you. This is $100. This is $200. Please see what you can do. They are workers that we are paying. See what you can do. I appreciate each and every person. And if you are here and you have been inspired by the move of the Holy Ghost, by the move of the Holy Spirit, to give, to be a cheerful giver, to offer your offering, oh my God.
Sigmelde die Here seën. Ek sal dit so maak as die broadcast klaar is. Rabba Shatarabahaya. Prys die Here. Ek sal my vrou vra om almal se nommers af te gaan skryf. Glory to Jesus. Hallelujah van okay. Prys die naam van die Here. Sometimes when thank you Sigmilde ngasi kagusa ko mama nomosha. There is my number, family. There is my number, family. Glory to God. Thank you, Jesus. There is my number, family. There is my number from my wife. Thank you, Prophetess Freeze. She just dropped but the number. Glory to God. Anybody that wants to be a blessing to this program, to be a blessing to the ministry, we bless the name of God for your lives. Hallelujah. For the people that have been given, glory to God. So kom ek wys tog die familie. Prys die naam van die Here. Hallelujah. Hier sit 2 samende. Prys die naam van die Here. We see there are 2 samens. There is 1 semen there. Glory to God. Hallelujah. Ek glo met die familie het gesien, prys die naam van die Here. Ons het 3 samende. Ons het 3 samende in die gebou wat ons het. Dit nodig nog. So nou wat die broadcast klaar is, daar is mense wat hulle seeds gegee het, prys die naam van die Here. So ons sal nou uitbeweeg. Om nog samende te gaan koop, so 4 samen sake. Prys die naam van die Here. Glory to Jesus. Wat ons nou sal gaan koop. Glory to Jesus. Dan is dit 1, 3, 4, 5, 6, 7 samen sake. Glory to Jesus. En as mense daar is 3, 4, 5, 6, 7. Oh, prys die naam van die Here. Glory to God. Ons vertrou die Here dat as dit nie genoeg is nie, glory to God, ons sal opkom. Maar as mense is, if you are here and you say that, man of God, this is my $100. That can be added to the person that is giving his best, saying that, man of God, I will be the help for the floor. Ons is so geneig as kinders van die Here. Wait, so that they can finish. As kinders van die Here om mense net te sê die Here seën jou. But these people, they are married. Are we together? That's your $100 will add to my $20. Will add to somebody's $15, will add to somebody's $10. Glory to God. So that we can at least sum that and give it. If it is a $50 that you are having, even you have already given already. Prys die naam van die Here. Sigmilde, glory to Jesus. As het e-wallet is, blue wallet is, pink wallet is, wat is e-wallet? Prys die naam van die Here. U kan dit ook deur Shoprite stuur, prys die naam van die Here. U kan dit ook deur Naambos e-wallet, glory to Jesus. Hallelujah. Maar maak dit op u se gemaak.
Maak dit op U se gemaak. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Maak dit op U gemaak. Glory to Jesus. Hallelujah. En as ons die vloer klaar gooi, ons wil nog nie die gebou public bring nie, ons wil maar die mense wat gee. Ons eetles klaar gesien, die samensakke wat hier sit. Hallelujah. En om 'n vloer te gooi in 'n groot gebou, it needs cement. And those people that will be working there, hulle moet eet so onsself van die shendige se af 'n broodjie moet gee. Profeet sal sy beste doen, prys die naam van die Here. Terwyl ek daar klaar moeg is, moet ek nog hier kom van ons moet op die tafel van Jesus sit. That is what we need to sacrifice for, because God has called us. Good morning, Mama Pinar. God bless you. Hallelujah. Ek sien ma is so bietjie laat. Vandag maar die droom is aan U gegee. Glory to Jesus. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Iemand het vir my gesê, prys die naam van die Here. Dit was Mama wat ek so in there are people that I've encountered that is from the program. And they just told me that, Prophet, you don't remember me. Prophet, you don't recognize me. Prophet, I'm always there. Sometimes I won't remember you guys. Van julle is te klom op die tafel. Hallelujah. Maar ek waardeer almal van julle. Ek waardeer almal van julle. Praise die Here. So baie dankie familie. Ons siele is nie angstig nie. We are not in anxiety. We are not in pressure. But we are giving honor to Him. The glory of God. Hallelujah. We give honor to God. So thank you family. I love you. All of the love of the Lord. I give honor to each and every. If I say this word again and again, julle moet weet ek waardeer vir julle. Prys die naam van die Here. My grootste gebed is, hallelujah, don't just be the person that will give glory to God into the house or into the building or in the process of the building of the house of God, but make it a sacrifice to travel from the place that you are. Hallelujah. Maak afspraak met ons. Laat ons vir U 'n plek boek. Prys die naam van die Here. Laat ons vir U 'n plek kry. Prys die naam van die Here. Laat ons vir U langs ons bid ewenwel kan maak. Glory to God. Laat U in 'n diens kan wees. Hallelujah. Daai is my gebed. Hallelujah. So receive your flowers while as you are alive. Glory to God. Receive your flowers. We appreciate you. Glory to God. Don't do that. Don't do that. You are praying, sir. Ogosi, don't do that. I'm getting so. Oh, okay. Daddy will check after. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 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 Baya dankie. Baya dankie. Thank you. Oh, hallowed be thy name, thy kingdom come. Let your will be established on earth as it is in heaven. Lord, I give honor and glory back unto you. Thank you, Father, for your works. Thank you, Father, for your healings. Thank you, Father, for the deliverance. Thank you, Father, for speaking through us.
Thank you, Father, for the restoration. Thank you. The honor belongs to you, God. Dit gaan terug na aan U toe. Satan kwam toe. Let pride not have a grip over me, Lord. Along the process of the growth of this program, the growth of the ministry, the growth of my personal journey with you. Let pride not stand in my way. Father, I give honor to you. Thank you, Lord. I acknowledge you. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you. Waar ook al Ela is, bid ook vir ons. Prys die naam van die Here. Halleluja. Bid ook vir ons. Bid vir ons huwelik. Bid vir die ministry. Bid vir ons kinders, soos ons ook vir julle in gebed hou. Prys die naam van die Here. Pioneer, God bless you. Hallelujah. A wonderful brother that I pop in on the last minute on the table of Yahweh. Happy birthday. Happy birthday to you. Glory to God. We are on the table. And your birthday gift is still coming, sir. Hallelujah. Praise die naam van die Here. Amen. Nie so mag Jesus geëer word in alles. Come pray for the family. Just stretch your hand. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus. Protect us, Jesus. Protect us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Restore us, Jesus. Restore us, Jesus. Amen. Amen. Say shalom. Shalom. Say bye-bye. Bye-bye. Say love you. I love you. Amen.